Miato nkonye Banti GH show Volta First TV. Morning lo. Morning. Nkonye mauli ahiabo. Yo efo mauli. Bida kuku leke hogba fa help work akoyi. Oh hogba help work gba mi kata mi va mi ko jijo amosugbo. Mi omi to SBBV ma. Afiva loto sa SBBV enya loto company aral Atenengba Johnson. Alaba miama master ma enya doctor ga. Anaba mi ava tenya ko jijo clear. Alaba mi va. Kamera ku SBBV are package ka mi koko fana azandula. Oh I never Meko aha ovovo kobe ye mi drangu sa anu yoka mi ta du la mi anto mi drangu sa nko ba pe goji ala mi do jijo mi invite am sa ma mu mi agbo o ka to dun primi o ko jijo primi o no ha primi ka ka ko mi mu ha fun ya anya jijo na mi enyo ba me mu ha fu ala be na mu ha fu na me nya kwa eni kamera be na o ka ba ire wo ge yo kamera ku SBBV ade nanya ba mere se nkore nuka mi ata agba me ne wa cause awanya ni ke tutu nya mi wona SBBV anya dopa gara ikauro ala vota la West East region West North no ala fisafi alaba loto company konya ika na da no ba wana duwa na hoga dopo nyo do na ma ta akwakwara magaran na ku ga biara na hoga gbogbora nyama director to ali kaka asbot ya onyata is a chief so mate togara fia ojapo ngota ni stand ima fodoma apo nami dopanto ala fiangba Johnson Johnson, that's the place. Yeah. Kamera ku loto ade loto kiosk me ko aton ya ba de alo mon kwakwa le atan telephone ji. Loto company a o we suba ata telephone ji na dua instant money ngaka ko ko ga na o manya 419 onyo dopa alulu akakata alaba na ko ga biar na da tu short raja aba 20 cd na wa galaga ba 1400 na lucky fiber tana manya dopa ala fili afela ge akra joja fishapi ge kwali ala ta bole even though togo to o lam ya duma o dane klimi kefe mi afa dopa ekakata ala gbegbe because the fayo suru yon melela ekakata kamera ko atan yo code ke ko dana loto ala number la na namia code anya 595 enya star 595 star 559 yeah star 959 yo go dani okay yo akpaba ba phone club Volta First TV egba nka kamera nyu yo na nyo na mia ho mia wezo ala mia mi vacho nyama ya fikeni yecho ho ai mi echo ho ba mia doma vi anya Volta mi da kwa na mia ba odo enye da kwa branches so la ho Volta loto company a o la ta pomokata ta mia na onya ba na da suara ho na du anya manya fo na na konyo ta mi da kwa mia baba ye da kwa na mi lo akwa na bi agbonya na mi mabenye the best loto company in the whole Ghana na duba na ho gagba ta ma shiam never the loto company mama no ho yo gagba